Kumnu perlok berok, saya sisin pat ngapdiang song pai pi, saya kani ke channel jonga khasi terka. Da minta singing in shed no da kanika kima pasta. Uni ude sautli u soksa wei piat bat rensun pila ban anta di himo tengala grind shwa adep grind pada kini berok tenga sasri pe dareng tu. Deban sedi hadu bakanda lut bhatu ke berok khat hadu bakanda la separate ke penyang kani pe kala separate ke penyang batu tu ke bangi la grind te kani kala along mo dengan ai uni Kashmiri mirch uni hila ban ai kambun rum lele dan namar ude tang urang umde ba u pensat ne te hila ban ai ka semken ru nalor tengala berbat kamlu ru saking bha hadu bakandala i bha ta adam nang ta pade ngin thap no kani ka de ka do shan siar pila ban ada ka do shan do mesin do sniang ru kat ba himan te sa milai bha kumnishwa hadu bakandala long bha sathe kendian te sa klek bha hadu bakandala long mix bha kumnin de te ngin saya tap no pedeken hadu bakandala i bha to kado kani kade kado lubong de ka i koloi da phi shed de kado met de ka kham shimpor hi uni pade ude u pasta seasoning ne u pizza seasoning phila ban ai arshamat nomor hangni am ula download na dang sedang tengim dan kam ban ber u masala nalor te saking samilai bha saber lang usok merit da fikwa kani kala long te nginya tap no nga la phon kani ka te menta ngan thap no ne pasta u pasta phila ban ai nu nur pasta kat ba fiman mo tela adam nang te pada ngin sa ber kamlu ru na lor khandian bo un i bha tu pasta te dakala jam sa shu tuat kum tu la su thu hi dakala phon baham tu nei mde bakan phon 100% tang 80% la biang diban long khandian mon mala kani kala long te mentang nya thap no ha kani ka do shine ka bangi la dep shen katu ka pasta ru ngi depan ice teng pela mde ban jarlut hende kan salong terkhang pade diban long juicy kan mo da fikwa fila ban ai cheese ru hangne ya uni am ki shed khad kum kima pasta u kima ude u do shan mo ngala mat ka pes bha sei persyang mo perlong kuble shibun ba filai pe ye kani ka video sngo bha like subscribe but share